Vožnja biciklom jedan je od najboljih načina da doživite Hojiju, grad koji spaja povijest, kulturu i nevjerojatnu atmosferu. Ulice starog grada zatvorene su za promet, što ga čini savršenim za laganu vožnju. Dok prolazite između žutih kuća i povijesnih građevina, svuda oko vas šareni lampioni, lokalne trgovine i miris tradicionalne kuhinje. Grad je kompaktan i lako prohodan, ali bicikla vam daje slobodu, da istražujete u vlastitom ritmu. Stajete kad god nešto privuče pogled. Na primjer, štand sa uličnom hranom, galerija, japanski most ili jednostavno pogled na rijeku Tubon. Lokalci su navikli na bicikliste. Mahnu, nasmiješe se i nastave sa svojim danom. Sve se odvija opušteno i bez stresa, kao da ste na nekom drugom vremenskom planu. Kad padne večer, grad se pretvara. Lampioni se pale, sve poprima toplu, bajkovitu atmosferu. Tada vožnja kroz ulice postaje još posebnija. Hojian nije veliki grad, ali svaki pedalj nudi nešto vrijedno, a bicikla je možda najbolji način da to sve osjetite. Tiho, polako i s osjećajem slobode.